سلام برس حوالت هجا حوالت برسین همی گرب خیراتن سرچاوا و سرسران حوالت هجا حوالت برس برنامه ما افشوا لایف ما افشوا دل یوتیوبا تفدا پرس یوتیوبا تفدا پرس پلوس هدا بلاوا کرنه نل تفدا پرس دی اجبر کو هنده کشه تکنیکی مایتین هر وسط لایف با دل پیج تفدا پرست فیسبوکه و الپیج مکی روند الفیسبوکه دا بلاوا کرنه بری ام چینا بابت خو کرتا ویدیو اکو های ام حسکین و نشه هاب دین حوالت برس دوباره این همی بخیراتن سرسرا و سرچاوا وقت مگودی لایف مفشوا دل یوتیوب تفدا پرس پلوس لبدن چکو تفدا پرس دی که شکا تکنیکی های ام نشر افشوا الویره بلاوا بکن تفدا پرس پلوس یا یعنی زاید الویره دیتا بلاوا کنه و الفیسبوک تفدا پرس و الفيسبوك يا بيج من مكي روان دلويرة جتا بلاوا كنه قشكت من برايت من هنامي قلب خيرات سرسرا وسرچاوا وصالة يعني بيروز بيتن برايت من عزيزت من شير بكن بابا ما شير بكن دست خوشي الهوات كين سپاسي هوات كين سپاسي ها تلفونات كين داخوزا لبورينش وان كسات كين اوه قلق تلفونات كانوا برسف دينش بركو براستين من او وقت هند دينش برسفها هميا بدم قالك نامتين قالك تلفونتين وجا اگه برسوان نکنه دا بید داخواست لبورینت کن برایت برز خشکت من عزیزت من ام هیویدارین ام بشین ویدم جمعری دا بیگ و هندک زانیارت نی دین هوا فایده جه ببینین ولسر بابت هنوکیت کردستان باغوین و هندک بابت دیت گرنگ ام دی بابه جب تایبتی سر نخوشین مسعود بارزانی که چه نخوشی هنم هر واسا دل سر وشارتنا پاره
که اول کیرت وشرن مسعود بارزانی کوره خوب پارت خول کیره وشاتین الکردستانه ویدیو بس مکتی ده ویدیو نشه هوا دین برایت من برادر اگه تلفن همه که گوتی اسما مستامه و مدیرت مدرسه یا مدیرت کتابخانه هر طلبه 1000 دینار جواد گرن بو نوجان کرنا صفه یا پوله طبعا قلت تويريش دا ام نابجن همي رفا برد کتابخانه بس بلکو بشکی وان گندل یکا مثلا وی پاره داد کن و اوی پاره دائرن البته نوجان کرنا پولا یا صفا یا کتابخانه ارکی کتابیا و مالبات کتابیا نه بلکو ارکی حکمته بما حکمته که هرمیا و گندلا هی ابي تشتي بقناكة أرك مخابن ضاخص بكركو أزبي خالي بيجم طبعا وزير پرورده ومدير تربية دروكي وحدادي مايكي أوجي أقاوكي وان رفا برد وان قطاب خانه دزيكر نبا رفا برد عشان دزيكر قال لي رفا برد مدير تربية دروكي دزيكر وزير قال لي أوجي كبت مخابن يعني قندليو السريعة حتى خالي براد من خشكت من هوا هميا بان رجاديت السليمانية هدا جنجت أبد خو بيشان دان كرين جلت برتقالي كنبال وقتان بارد داعش دي شادان بخامن يعني أبا أسلوبك الزورة كريتو الزورة ناشرين بو جبالكو أبد جلت برتقالي كنبال أف سيستمايان أف ناريتا أمريكا بو كسن داعش وقاعدة دار الخزبو اف حزب ما تراهازيت عالمتين نفاشولات كان دشن هندك جنجت كردستان كو داخزا موافق خويا كي چون جركت برتقالت كي نبرو وكوان يد نشان داين شهب زاريا كان مزن هوا هم يادي السوشيال ميديا چند هاتنا شهب زار كرن ام واتشتاتفت بطبيعي بيني اگر دو كرة جلال طالباني حكم السليماني كانوا مسعود وكرة خل هفلير ودهوي كان ده اواتشتا كان يعني كسب نزال وجاهل وقاتل ديجي آزاديا مروفانا ديجي آزاديا رادر بريننا ديجي هر خو پیشان دانه کنه ده وانتشتا کن ده خلقی حکوم کن ده گرن ده شرکت پرتقالی کنه بر مهم او دزیاب کن لی برا خوب دانا سلیمانی هم ده برا خوب دینا چقل کو بیقل که جلال طالبانی بی چنه بد و قباد و بابلا اوان دو قشمرا اوان دو نزانا اوان دو ترهاتا اوان دو دزان يعني هواديت بري دهيبو از بجم دهيبو من بير بالسليمانية يادا كشتنا قاسم سليماني هذا ساس كرن تو برا خدا بيراوشتيه تو برا خدا خيانته تو برا خدا صفقاتيه باشه قاسم سليماني چبو ما کردا كديه چبو ما کردا كديه كتب چي يادا كشتناوي السليمانية ساز دي يعني أفا كتب باش برای خود ده بینی اوان ذرتا اخلاقي وشرفي وكرداتي اللي في نمايا بسرو بن كدينت بحرا خيانة دا يعني او امريكا بو كرداكي اللي حتى نوكا كرد بارستين هرچند من رخنت مازال سر سياسة امريكا جهين بركو امريكا بشتواني او دكتاتورات کرد تو برای خود ده یه چون یا دا قاسم السليماني یا کری و یه اینا در و سنبول آشتی خازک بود هی نظام قاسم السليماني چل منطقه كده چل سوريا كده چل عراق كده چل يمن كده يعني دستویت کشتنا هزارا کسادا یا دوی جمهوری اسلامی یا ایرانی يعني ام بلاش بی نکین رفتارت برانبر ملت ما کرد الرجالات کردستانه يعني أفهمي جريمة برانبر ملت كنت نكني تو شريب هي ياد قاسم السليماني وبي شرم وبي عيب القناه الخوات ميديا يجي هميش قبلا وكي أفا راستي بومتة ديار كده قوة شرمش تشتكي ناقن إنسان خوف فروتينا خائن خوف فروشن تبجل كت برتقالي بكذا بر كرة جلال طلباني والدادجاه السليماني بين حكم كنه يعني مجرمك يا بك قاسم سليماني تو عيب ناقد تي يا داوود كي يا دوي او محافظه سليماني الدكتور هوال ابو بكر هماياوي هر هیچ يعني ابي اوف نكا قوتي يعني بوم زورا غريب قوتي رجا كشتلا
جناب اللي کشتن روژا شهید بونا قاسم سلیمانی تريب كان روژا جهان آشتی يعني روژا آشتی و جهانی سکه و سعود بو كروار هي احوال ابو بكر اي زرافه كده ورا بو من بيجا افا پروردان بشرا مصطفی گوران درز بو ام هميت ناف گوران دا بو ما اف خواتان نمازن کری دا قشبرك يا وكيتا چیت یا دا قاسم سلیمانی حاضر بی تو بیشتن کن روژا آشتی جهانی اوان وکی حوال ابو بکری و امثالت بی گوران تک دا گوران فلوتو کرا پاریه که بصلاحی بو مسعود بارزانی او وزیرت بی او وزیرت گوران اول هبلره او همی گندل و تارانچینا او همی شریکت دزانه اوان بزاوا گوران تک دا پیچ کر لو حاله ابو اك كرسي جي نينا بجا كشتنا قاسم سليماني يا داوود سليماني كان براسي شمزاري كامزنا عيبه كامزنا يعني استناج هم ابا تشسنور نهنا ها يعني برا خود اگر اجرا دا 4 جنديه تركا دولت تركي حكومت تركيا فاشست 4 جنديه دار كردستان هنا كشتنه دا حكومت هرم تازيه بو حكومت تركي لدت اما جهر وصايا ها يعني هندد بين انه كانت تركو فارسا دولتها تركي ودولتها ايران هندد بين انه كانت اصلا همي سنورة دار باسكرين يعني تو قاسم سليماني مجرمك جهاني دستويت كشتنا بهزارها كسادا تو چینی یا داوید که چه رضا سینگر نخاره باول و قباد و بجا اف مسئولیت ایگیتی بید گندل دستین همیا رضا سینگی پیش نخاره واسا کیف آهاد بوده بجید یل یادا من نجرات طلبانی ریشتینا اما حكم رانت ما انا دي ملتي بغمدي بريمة بين لو حال ما ابايا اولا تيجا يعني ما فاديت السافيت اشتباهم جبالكم راس دي يعني از قلبتك شو واز بارتهين هميجي او كرد بشرف وناميس وغيرت وكرداتي الدم ديجي فان رفتارت فانتو بدا مالا راسيتن يعني اول سليماني هات يكن يعني بافلك تلدين يا احمق يا نيفا روجي ساقوش وترياكش هاشخونه سليمانيا كتت لبيدا جلكت برتقالي كربنا برگوا گنجت اوید خوب پیشاندان کری يعني بارتي سر همي بيسات يا خوبه حتى لك جلكت برتقالي نكرنا بر وزيدانيا سياسي همي قشبري كربنا باش حكم نكرنا يعني تشبيجين يقارب تشرينا او تجي قلكو بقلك جلال طلباني قباد بابل يا بريطانيا مازمين باش هين تشفير من بريطانيا كده ورن دامشنا جلالی چه بخته خوده او هیرو خان تا چه پرونده دا آباد اول دفکه مازم بینن لف با پیر خو ابراهیم احمدی يعني ابا چه تربیت نبیل بریتانیا جا تا دینا کردستان بینه عنتر و قشمن و گواد و خاین و خوفروش و ببرو کم پیوا گواجب کارینا بینه خاین و خوفروش دولت دوروبر و ظلمت خلقی خود کرد و دزیت کرد و تارانت کرد و جایی باولی طيارة كهاي حفتي سجارة شتا إمارات تتبع صايب شتا إمارات باول طلباي تو شتا إمارات شو كنت دزجرة كا يا روس هاي الويرة دزجرة بين ألمانيا روس يا الويرة هاي حفتي سجارة شتا دبي تتبع حفتي سجارة شت وجد أو برنامج الطيارة ده كطيارة شكلها شتا كده ناني بيصير مطار سليمانية دبي بيصير مطار كركي دبي أم ديفشي مطار كركي شو ناقد مطار كركي شو نقد بس الترانسبورت ده خريطة ده دنك كركوك دبي حافتي سجارة شيء برنامج هي بلاش يا برنامج هي توشين إنترنت براخد ده حركة الطيارة ده بينت حافتي ده 2 جرا وسجارة الطيارة كركي كتفريدة دبي وش دبي زفريتها في كركي هر الديف برا مطار كركي شو نقد مطار سليمانية بس أو بتامير وبشارتن ودني خشكت من برايت من هوا هميو ديت او فيضان او ضرر في خلقها بديري كتيب طيبتي دارتو قشتبا يعني ضررك وقالك ومظبكت والسبب تويجي نا او بكو بارانك
هند مزن هاد ولا هاد نخير روت آوه او عدد مجرات آوت لتشن مجموعة قندلو طالان شا پاریکاریا مسعودی کورد مسعودی بنايات اللي آوا كرين و آف ناچید مجبور وقت آف چید او بنايات الوجوكا قلتين و عرضا قلتين بنايات استراوا كين او آف زفري چون اطاف مالت خلقه دا مالت خلقه پیش کرن طنبلتا پیش کرن خلقاتا کشتنه خلق خندقی و حدادی بایی که ضرر اقام مذهب خلقه که جهادی که من قلت سبب مزر عبد المهيمن بو شارع زيتون و كريتوي و برايتوي صباح و عبران آبون تشتك جيلينا كي و تشتكي جيلينا كان طيبتي قشتبا او همي او بارزانين او جماعة الشيخ خورشيد كيف مسعودي كريتويا كوال قشتباتي كيف وايا تشتك جيبوانا كريا هشتي مالت مزيرية بارزاني تشتك بنا ترمبلت وايد شون همي بيش بود سبب او دكانت سامية كوري عبد المهيمن كوري عبد الميموني عبد الميمينك شو كنا في بارزانا هذا بينا عبد المهيمن عبد الميمينك بجني عبد الميمينك سبب او دكانتي بير افاكي دكانتي تريكو افيد افاكن علوه او افشوت ناف مالت خلقه دا و حتی رو که اکتشیبو نکریا مختار تراهات یه قشتپه بس هرشان خلقی بکن بجن آون حق خلقی باون مالت واید شون ناف مالت واید شون ترمبلت واید شون تشتک بو نمایا پارتیجی کیف هایا برای خوب دنه فضاحت جماعت برای خوب دنه این همی برای خوب دنه مسعود مسرور باشگاه خوب ده بدل که همچن سامیه کره عبد الميمين کی بینن و بجد ابوش دکانت خوب او تشتل سر ریکا آوید و آوا کینه او عجیتنه یه چون تعویز داده دکانت خود چکر تعویز آوا گرتی سامیه کره عبد الميمين کی تعویز آور گرتی نوکه دکانت خون نوشد که تبا جارکو دی اوید آف چوده دیده او علوه او آف چوده دیده نوکه نوشد که حسابا حکمتا هرمی و خلقه هجار مالت وار آف بری طربلت وار بری رحت وار چون ایک پولیشی وار نگیتیا ایک تجی وار نگیتیا اویا فضاحت اویا بی اخلاقی و بی حکمته اویا بی وجدانی و بی حکمته خلقی قشتپه خولی سر یه سر وقت صدامی دا بینه قربانی یه سر وقت مسعود بارزانی دا بینه قربانی یه نوکه بینه قربانی تشتکی بنا کن و سامیه کره عبد الميمين کی یه کی پاقوته تو چید و یه چی پارش حکمته و گتین دکانت من آوید بین و دکانت بی سببت به کار ساتای بوده وان قشتپه چی بی اوه فضاحت اوه جريمة اوه تاوان چه حكمت منينن چه قانون منينن دشتك منينة لو حال مجي اوه كيف مسعودي كوريتويا والواب ورزانت قشتبه هادي كيف وايا یه دکانت خود چهت کرده و سعجب حکمت جارک و دی باران بهت اف مالت مایجی همیش نافچن خلق ویره دی نوید مالت خود چکت ده چه کرد؟ به اسمایی باران بهت و میته و امکانی هاشی دینچ مالت خود چکنه با به جا محافظه رمادی انبار برای خوب دنه به اخلاق یا دزگه خیرخوازی بارزانی دزگه دزی خوازی بارزانی محافظه انبار صوبا و نفت بو خلقی قشتپه ورکر بود دزگه خیرخوازی بارزانی اینا بود بجا اولی جواب بونه بیره گود بیده با صوبا اینی اولی گود با صوبا بین نفت عمدش کی چله کهین گود بیده با نفتا جیینن های اگینی ورمیل نفته و صوبا دوش دا بونه بو وره گود با صبایی حتا دوز با بویم هاد بود دزگه خیرخوازی بارزانی علامت خونه دا بو و بناوه بلاوت کرن خلقش بوده برا محافظه انبار یا رمان یا ولی یا بوده با این اویتوانا بوده آیتوانا بوده پا جبها چه علامت خیرخوازی بارزانی اما دانه فهم امنیت توضیح که این بناوه مبن یعنی برای خود دزگه خیرخوازی بارزانی دزیاش واد کرد اویت مالت و آوه بین دزیاش نساخات کرد دزیاش ملیات کرد دزیاش هر کسی کرد یعنی استیناگه هم یعنی مالا مصطفى یبیا رمز دزیل کردستانه مالا مصطفى یبیا سمبولا دزیه تالانیه
رسمي والعادة يبدأ هرا دزيوك هرا برا خدا تالانجي كردستانه هرا بغداد دزيت كردستانه هرا مكتبه دوبا رسمي مالا مصطفى مزنه لدوي مالا مصطفى مسعودي ونشيدي ونظام فلاني فيستاني بشتا قبدا دزيوك تالاني بك بأخلاق بك يعني أود بنا حمايتها مالا مصطفى رسمي مالا مصطفى يبيا وكي کارتکا حمایه با هر دزی که اگر کردستانه تدبیر دزیاب که هر پیشش تصویر مالا مصطفى پیشتا خوب ده خلاص حسانه يعني مالا مصطفى يبيع حسانه دزی کرا مسعود اگر الشر مشهور کربا تنت هلا بابتا آن رسم بابتا ببیتا کارتا حسانه بود دزی کرا بس تب باب خویب کاری نای بودزیه تب خوب باب خویب کاری نای مسعود بارزانی بودزیه دبت از پیشمرگه کرد پیشمرگه چی؟ او چه پیشمرگاتی هتا که مسعود بارزانی برای خود مسعود بارزانی دبت از پیشمرگه میلیاردر ایشلی مدیتن یه میلیاردر میلیارد هی پیشمرگه از دسته ها پیشمرگه واد قوانه و مناله ده برای خود ربيعي مجالي بس ربيعي كيلو امبيرد كهرباء الدوكي جمعت من وين خالك جرينش بيك از بيشم طبعا ربيع شيخ محمد خالد شيخ احمد بارزاني كا نفطه مواليدات حميده برا بعدينا يود دستوي ده اب سعره بلند كاتو نزل كيف هو طبعا بلند كان دي امبير شي بلند هيفي 4 مليون دولار اتقهنا ربيعي بس بنفطه موالده 4 مليون دولار خلقي دفرا بهدينا حيوانات كتب دفع ربيع بارزاني دا كد بيتا براي جويرة بيتا خيزانة مسعود بارزاني ربيع بيتا خالي سروكي حكمتها هرمي 4 مليون دولار چرا گریاوی دا اش پاره موالی دا او نفتا فروش موالی دا نوکا سعر امپیرا بلنکلی چون ربيع ايوان ربيع منصوري بلنكر ربيع ايش ده بلنكت سر سال مصرف كري كيف كري يلا امپیرا بلنكن 4 بلنكن نفتا بلنكن 4 مليون بودشن بابا كده فرهودة هوارا ده كنجش ما خلاص من هوارا طبعا اكو مسعود بتأس بشمرقة ما نظام تشيك مسعود بارزاني نافيتا همي اوش دايق بوين يل امريكا اوش دايق بوين يعني أضيف شو لكن كيش شوان جنسية أمريكية هنا كي جنسية أمريكية هنا طبعا قلتي جنيت وانا كوب حملات كفن بيشتهي واسية بشهرة تشنا أمريكا والويرد مين حتى بشكل جدايق بيت شكو قالين أمريكا أبا كان الويرد دايق بو دي جنسية أمريكية واجد بيجو نافية مسعودي هاميل أمريكا جدايق بو هاميل جنسية أمريكية تايق أبا يا بيشمرية كردستاني أبا يا خب مرجع بينيت أبا يا طبعا أبد جنسية أمريكية هيش كرة مسعودي مسرورة مكسية بابويا روصا برايت ديشيدي يوسفي عباسيا هاي الله هاي من أبيت ولد بمهاتين نبيلايا جو هاي جنسية أمريكي عيار نبيلايا هاي بس كتشوية مظنينة البريطانيا جدف بارز وسوسن هاي البريطانيا وجا كتشوية مظن دفوات جد نخوشك هاي العلاج كانت الويرة هاي الويرة بينيتن طبعا سوسن الجنسية بريطانيا هاي سوسن دس جمعت ها بيرو هوا شو وقت سوسن شو مالت بس مامت خو ومامت خو ايران سعد دزين وقستيج دزين وسطوان كنت زياري دزين مجارك بدرجة بحث سوسن كريم بجا ابا هميو جنسية امريكية تاينو ودبن ام بيشمرگه كورين بيشمرگه چه نباوي این میلیاردرن هوا بنابه بشمرگه خولی بسری خلکی واکر هوا حال بودی ملتی نهلا ابس صالح هوا تالان کرد طبعا
مسرور برای خود خالق و عبیدی مسرور و مکسی و یوسف و عباس 6 سال 7 سال لأمريكا تشقى كيف جان صالت نوطادها بلي 2009 هاتشار تشقى سي غرفة هيبت جان هاد دوش واز جورا كيف جورا جارينش تنبو على اساس ولد خاند هاتشار جي جنسية أمريكية هاي بس هاتشار فيري علم وأخلاق أمريكا نبون بلكو طيبتي كرة مسعودي يعني أزاي يوسف اشتري الويري ماي نزفريا يوسف نازفري تباشي جبار أورفاي أما بزفري دلنا برا أورفاي ماركة فقيرية أما يتقيا يوسف رجا مسرور ومكسي الأمريكا بالمكسي نزفريا مكسي كرة مسعودية ايش كرة المكسي اشتري جنينا مكسي باش ولوي رسم قرتنا والبايسيكل سياد بيت وبار اگه زخم جدا را برسینگری بخود جید ما خود شوله دینا کد اما يعني كورتيك بول سر عيالوي لامريكا خوب پشمرگت بيريد گنا جدا بد از پشمرگه ما بله پشمرگه برايت من خشكت من عزيزت من لايف ما يل تفدا بريس بلوس افشرای بلاوت بیتاج کو تفدا بريس كشكا تكنيكي هاي والبيج تفدا بريس فيسبوك والبيج من مكرمت هي بدارم شير بكن بلاوة بكن وحدا دي مايكي از دل سر نقطة قلق وقلق هنا وهمي تلفونتين التلفون بكاردينن از هي بدارم ادي واتساب بكارنينن واتساب بكارنينن هرنا زيجناله زيجنال گرک باشترش برکو واتساپ یهاتی اختراق کرنا بجا اختراق کرن نکش لای پارتیا و آن آسایشه و آن چه وصل نه صحبتش بیم گرک ماستره يعني اوان او قوت نينا ادر که کورتیه که به اول سر هده تشتاق و این همیشه بچند اینترنت دا و سحکنه و ببینن کمپانیه که های بده NSO یا اسرائیلیه كومبانيا كاي بين NSO يا إسرائيلية يا تكنولوجيا وكومونيكاسيونية. أبي كومبانيا برنامج كاي بين بيكازوس. أب برنامج بيكازوس برنامج تجسسية صار جالكتشتوب طيبة التلفون وكومونيكاسيون واتصالات وحدود ماية. أبي NSO جروب او كومبانيا اسرائيلي برنامج خوي فروتيا كلك دولتها طيبتي دولة عربي اردني مصري اماراتي باكستاني وحتى دي مايكي طبعا سمعتها في شركة قالك خرابك فيسبوك باعتبار واتساب يا فيسبوك وابل وقالك الشركات مثلا الجاني دعوة سرقيت كلين بركو يتشوينت سوفت وير توضع يتشوينت نف واتساب دا يتشوينت نف واتساب دا ومعلومات هواي دزينو صار تنصتها صار خلقي كذي طبعا اوان اف بروجرامات فروتينا اماراتي وقت موجودة هوا اماراتي جي هوا بيراوات بين شنت هاي بكابو قوتي تلفونا برهم صالح يا كتب بالمراقبة اسرائيلي دا يعني بتشتهدنا قوت نيات قالك انا بجا اول راستيك بو اوه كومبانيا بريغا بيغازوس تنصت السر تلفون جرك مسؤول الشرق الأوسط كات الدولة العربية كات او بخونا كات اوان برنامج فروتين هندك دولته ابوي شبيب كات يعني يفروتين هندك دولته او برنامج طبعا عقلوي سوفت وير ده اسرائيلي جاي اوان تنصت السر مسؤولية فكري نسخة يجيبوا اسرائيل جيت يعني او فايدة واجي او يتشونا توصل بيج ده يتشونت واتساب يجدو وجهداريا كري وتشتغل خلق يجدين الفيرا از مش بجمع الزيجنال تشتهر باش توشي تنظيم كي قطوفات كي زيجناله توشي تنظيم كي او نبيسينه تنبيسي بشتي 5 ثانية بشتي 10 ثانية بشتي دقيقة بشتي ساعة اوتوماتيكي رجمه بن تشتك نميني كادو قال كي عرفتي باشیا زیگناله سروری و یل سوئیس را و سروری و تشتی خزن ناکد
اما ترش کن رش بو خلاص خزنا بید بس واتس اپ وایبره خزن بید او تشت ترشی کری شن سروری جارا کدی در اخدامه تظنین دجا دبیجن کو امارات هالیکاریا پاراستنا پارتیا کری بو گهداریا هندک رقم تایبت طبعا نشو لكم صنايع هم رئيسانا كعادي بجنهرة او يبقى يعني ده باز ده رقم بقت وادفين يبدأ في اماراتي متكن الفيرا اثبات بأخف نامن قناة الجزيرة ريبورتاجك شكل بني شان هيبكا هر نسا قناة الجزيرة سيرش كان بيكازوس لبنان برنامج بيكازوس آنجي NSO لبنان برنامج که 50 دقیقه چکینی تشتكي قالك راكو بيكا يبقى الجاية سر في كومباني طابت وبرنامج طابت بدزي والمعرضة دبي سروج داموانك قال كارمندك في كومباني طابت بيجد هوا كيري هوا الكيري فرع خوانا مكتبة خوانا نوفي هفليرة تينيت نوفي هفليرة تينيت وكردستان تينيت يعني افيك كومبانيا NSO جروب مكتب خويل هفلي رجعي بو تجسس وجهداري بجا كد سر منو تتكن آن سر إيران تكن آن سر مسؤولية حشد الشعب تكن أصلا ظالم بس أو يال ويري هاي هرن جزيرة لبنان NSO جروب برنامجك ويا هاي امشي لينكيش داينا كاك راج درجات بشي افا يا تداي بيجا اسيفي دارم اس هاون من اللي بترسلم بس بو واتساب داف مبخو نجي امانته تشتد مهم كم بيت از بيجو اصواب شانت هيفكا راسجي هفته يواش تايواس زيجنال بود تشتد مهم کار دیدم زيجنال قلب باشترا يبقى سيرفر و خزانه کرد و همه تش اتوماتیکی رجبت بن بیکو تو رجبکی بیکو تو جبیرکی اما دانی پشتی دقیقه یا پشتی 5 دقیقه رجبت بن رجبت با خلاص بجا واتس اپ وایبر هیچ وایبر یا به سرو برم هر نه سیگناله خود سیگنال کار بینن از حس کم خلک ما دو يعني بعدينا طيبتي كورك تلكم كورك يبكار ناينه كورك خط عادي اوتوماتیکی به شرکت شن گهداری بکن شن همین چه تجی گهداری بکن کورک خط عادی شن گهداری بکن خط عادی هرم بخو آسیا آنزن دل بن سيطرة بارتي دا كبي بجد از اول نصيحات كم بقول وخطة بهذا كان اول تجا اول برس خيش كت من براية من لانه هنا بابة الدي هاي برازة مش بيكر طبعا مسعود سر ساله و همیشه مونک بارزان و دورا بارزان و رسم تلاندن و عطراس عمت ناف خلقه داد ناف ملتی دا طبعا مسعود هر سال تشتوی رزوستان چنه برازه چه برازات کشن برازات کشن به جا قوات و سیطره لوا منطقه او حفیق بود دهروش بود سیطره دانا بود خلقه و ریز عاجب قده وکیله مسعود چبو برازه طبعا کشتنا برازه وکی کشتنا پازیکیویه وکی کشتنا کوایا وکی هر چتکیه کشتنا برازه قدقه پازی کیوی حیوان کیوی آجال کیوی تو بکشی گور یا سایا کو پارتی دموکرات کردستان بو خلقیت دارای 2 میلیون دینار جزایه یعنی تو بید برم مسعود بازانی بید جزا کنه هر حیوانه که تو بکشی 2 میلیون دینار جزانه مسعود هر سال چیتا نچی را برازه اب سالا چی بکیره دیویسی جمع بالا وکل اب سالا چمونه بارزان طبعا هر سال اکو چند نهاد افندی نفره وای على اساس نهاد شهرزای منطقه و نیچیروانه و یزیره که نهاد هر سال گلد شون پشتی من نهاد اخصت حصار دا کتیت حصار دا الال کانش در کبید جناوی جمر کیفای هاد بودیم بلکی اف حصار سامرای پا خود نرام و یه بوده دلویره بی مسعود یه گودیه و جا وقت مسعود و نقلهاتی دا چدن نیچیره نهادی دیاب چید جاب دایه گل دا سیدا دیگو بیه کده چنه کیره اجیده همون زانم چه مهم حسب معلومات المماتین
مسعود يقول بيجي خو نزيكي ما نكت او عادت امچینه نزیکی ویرجی نبید خود او بیت اورا شینا برازا دیوی کشم والحاصل ویرجی نچی چاب نهاد نچبو وجا اما اكو چونه نچیل چونه دو جهان جه اکید بینه چیای ایسومرال پشتا گنده شره چیای ایسومرال پشتا گنده شره مسعود تو چویا ویره کره تلگلتا بود خلانكيتا سيداد تايب باو سيداد يه طبعا من قالنا خفتي واسنا بس بأف معلومات ممكن انسان كي هند السفكه خدي وكلا اجبيك هذا السفكه يعني سفكي ماله انسان كي بس تهرب دي دو شقاجي لبدا بس تهرب دي دو بيناجي لبدا انت انسان كي سفكه چوبونا چیای ایسومرال پشتا گنده شره الویر نچی را برازا کرتوی القلبون دوسي كرت مسعود القلبون وسيداد وسيهاد وبارزان كرة الأخباني أو تشوفنا الراكدي على أساس حمو أو كلام أشكيله هو الحاصل وروجا كي تشوفنا تشيوي هلبت برابر أمريكا سوري الهنداف جندي بيران تشيوي هلبت برابر أمريكا سوري الهنداف جندي بيران چمونه ویرنه چی را برازا مسعود بارزانی تا پیشرکاری الیاسا جینگه کلی و تدوان دو روژا دا تا و جماعت تا او هندک چند جاره دیجی چی بون بس مسعود دو جاره چی بون هوا 26 برازت کشتین 26 براز هوایت کشتین تبعت هین 26 جاره 2 میلیون دینار بدن حکمته اگر ایاسا بید ایاسا هوا دارای لكن نداني جواب سكري طبعا انه نداني افتم جيب شناش الدفع بس فمجود دا مسرور سروكي حكمتي او حكمته هرمي دا برای گمزم زاید کوی باب خوشی پیشرکاری یا سای کلی و یه چوین آجل کیویت کشتین و 26 براز اتکرین قربانی 40 با برازات کن کیت خود امنا بهش باشه درت معك اگه امزانين او چلوا و برازو جيت كان المهم اما يا برازو دهينا سا دو بابات دي مايتين دو بابات دي ايك نساخيت مسعود بارزاني ودو که پارال کیرد بشه طبعا نساخيت مسعود بارزاني دو نساخيت علمي والله سنة نساخيو ايكي اوي قال حش بارات كات وحش خيانة جيت كات وحش ملوك خاي جيت كات اما نساخيكا يو براسي الدفون حش بارا وخيانة كات اما هيج نساخيت جسدي دو نساخيتين ايك سرطان جلدیایی از دوی بجاره که اشکرا کرد مسعود بارزانی سرطان جلدیایی به 6 جاره هاتی نمسا بو به علاجت خلال چند سال دیمایی که دام سرطان جلدی ها بو اودید گلک اف اویده سر و چوتی ها بونو که همین نماینه بشتی علاج خویا سرطان کری اف نشان سر و چوتی همیت را کری او سرطان یا هاتی علاج کنه بس تقریبا هر سال جاره که یا 2 سال جاره که بس بارابط سال جاره که چیتا نمسا کنترول خود کرده و کاری او سرطان نازوریته و یا زوریه و او هندک ملحمه جیب کردید در مایی کردید و دیمایی که ویا پوتوکسا دارید پوتوکسا دا اف چتوی جوید اگود بین چرچوین دیار نبن نشاب چیتا اویدیه چیتا نمسا بر کرور ما کرورن دکتر اکاده وریو و فحصاوی کرد تو چه پوتوکس دانی هنده پوتوکس جد بخدانین هنده پوتوکس دا کشخو جامی تا یاریت خود ولیکینه والحاصل مسئول اگه چه از ظالم یک کردستان هم جهر مالا بازار اسنا و اینا بجم لیوت خود چکرین لیوت خود عملی کرین اسنا و اینا بجم بلا مجارکاتی بید مجارکاتی بید الله اما نه بس جنیدان لیوت خوریت خوشید که ظلمت هایی شد که با
اما گرک شونیش آمدن خدا وکیله دوستت من بارزان اما جماعت اما چت کن یه لبا چت کن یا ریاچ ظلامه ظلام یا ریات خود چت کن یا خب پوتوکس کن و یه پوتوکس او نمشنی كانت بارد خورازم چلت کن والله نظام المهم نساخیاوی یا که یا بگوت یا پاره و خیانته یا دوی سرطانات جلدی هبو یا علاج بی یا سیه یا برف سرطان چید و توید وان حیوان او بهتا نمسا و علاجه جبركو أبا بترج دو صالة أبا حبات خود فحصت وی اوتی وسط تر دیار کنه کو ده برف سرطان شد و ده خراب بید اگر عملیات نکرد اوجی نخوشیا پروستاتا هی دعیده بیت سرطان پروستاتا يعني او درمانت او بكاتين رسمي واجه هاي كاكراش در رسم درمانت ويلي بدا اف رسمه بومهاتي سر مزايان ميسينه ابي درماني بكاتين بو علاج پروستاتا بس فایده نکریه تقریبا 2 جارا 3 جارا چند جارا هات یا نمساجی او عینک واشه کشاش پروستاتا عینش اگود بجن به معناش پشته و عندك دست خود بنجور و عندك گوشتیش عندك عیناش پروستاتا تیم ندار و ود بنفعسه گوتی التهابات پروستاتا تایلو ده حبا دينت الصالة كدوا كده تشيل هذا قلنا دبيت السرطان وتبيت عملي كده من دربة تكون بيت مرن وصل ديارة فايدة جيناتية دي برا السرطان شيتن تفيا وبرينو كهاد با وعمليات كربل نفسه اللي هندي جبانة هندي ترسلو كنهاتيا جبر كورونا وجبر عملية والمهم بس ده پروستاتا تبعد من ندرب او علاجی نتبعد عملی کن هكذا سكتت انا ما بنمريد بيجو عندك معاجز باش معاجز ده بكيف هو يعني ابي توصل نوع من سكتن وكي حيوانات سكتن امام يود بجدين افاجي نسخيويا يا بروستاتا يا برف سرطان چيتن او نهنيا كاس نزانيت شمال باتا ويزارتر احتمال خوب صامت ویژن زارن که کیش نساخه درست هایی زارن نساخه که بس کس نزانی چکو او گلک دوشارتی نه هلم تیچه بابزان نساخه پروستاتا هایی ویجا خشکت من برایت من هندی که به ویدیویت بینید دعا که بکد بیجن یا خوده لی ببیت سرطان و پی بمرید دا اف منت رزگار بید دعا بکنین همی دعا بکن که پی بمرید دعا لكن أبا سبب مال ويران كنا في ملتي أبا 6 صالة أف ملت الرزيل كر برسي كر سعيد بو ملتي كرد نهيلا جنجت ما يتربط شداش درفا عالمت يتفت كتا كردين يا خو يتفت كتا خينا شهيدت خو همي سبب مسعود وكريت ويدا همي سبب مسعود وكريت ويدا جبالكو تشتشتي باقش دهلا هر تشتكي خرابة برا مرفي ملتي كر والفي ملتي كر ادي علم آلاء كردستان دي يتفت كنا بيبا يتفت كنا تاريخ خوبه همي جي سبب اف بدن ماله همي سبب مسعود وكريت كونه بجاين همي دعاب كان بفيت سرطان بسكتيت نرابي تبا اوجي سنة صافية يبون نهينا بيشمرجي مسعود بازاين بتقاس بيشمرجة ما مهرلا طب مليارديري بيشمرجة ملياردير شني مديدا ابريكا بيشمرجاتي بنوبة بيشمرجاتي تبيع ملياردير طبعا او باري اول كردستان دزي من همين ظن نحو جرم بيجي چند پاره که مثلا به جا پاره گله که بیجاش در وی کردستانه یه بیا اروپا یه بیا خلیجی یه به خود شرقت بیا امریکا لاتینی استرالیا جی کفتیم و هندک جی الکردستان بشاردی من جاره که برنامه که خود 10 سال نوته اختوان پارش کفته که بشاردی او پاره مشکا خارین و مارا خارین و پیش بینو پشتی 2002 سیحت پاره ایجان گلک مازن بوهاد اوان هندک مخزن تایبت بن عردی چکرن
والشركة كا تركي بو شكرمون الشركة كا تركي بو شكرمون قالك مواصفات الجهانينا تويري دا بار خود تويري ومغزانة دا تبشرن طبعا بن عادي بيجن سي مغزانة أواكرين بن عادي السر عادي جي هنده خادية تشكرين و مغزانة كا ديال سر عادي تشكرين أو مغزانة ديال سر عادي بيجيت لوري هكوتين ترمبل هكوتين چنا توي مغزانة فا ولوي مغزانة چنا خاري چنا هر سي مغزانة ديت بن عادفا يعني أو سي مغزانة بن عادفا كاس نظانيت مغزانة كا ديال سر عادفا تشكرين عمبارة كا ديال سر عادفا تشكرين ترمبل چنا تويدو چنا تيودي دا أو خانية ديت دورو برد وان تشكرين أو يد حرسانة و الويري او حرسية الوي باريد جرن طبعا او عمبارا مازانا السر عادي با كليكت بيت تشتتوي كاس نامي تخو نزيكت يا الويري او تين بات كانو چنا جوربا او حرسية ويري جي نظام كوتشت من بيا نظام يعني يقول يوان سلاحة تشتكي وصا يقول المهم افجها معدل بينجيكس حرسية لدجرن هر دو هفتیا واجبت هده گوهارتن اف پینجی کسا ایک کسی بارزانی جلگالینه ایک کسی منطقه جلگالینه پینجی پیشمرگانه شلای دوی که مد بشن دهن اف پینجی پیشمرگل کوستر و سیارد من المال خل کوستر سیارد کن کل مقرد اونن کل معسکرت اونن کیرنه سیارد کن تین وان مغزنا و اوه دیجاره کودی سیارد من دبنا ودویه اف پینجی کسی تویره حرس نابی تلفن بن ایش تلفن گلینن نابی پیوندی بکن نابی بچنه بلیو بارزان نابی جه خود در کرن ترمبیل که های شخصه که های تید اگر هندک محتاج جت وابد تنه بلیو بارزان ویرد کرید و بواد بد نابی گلی یک کجی بابید یعنی حتی نو که ابد بارزان یک کس نزانید که اوه اف پیشمگه خلقی کیره اوی پیشمگه بونی نبید ادنف خلقی دام اتویره دا اف پاره هاتیا بشارتن مخزنت پارینه انبارت پارینه طبعا از دلکه با ویدیو لیدم بس از با بیشم کل کیره او مخزن خلق دفره بارزان همیشن ببینن اگه تو ترک داد چی ریکا ناف برا بلیو بارزان دا اگه تو دگه گنده آسته ناف برا بلیو بارزان دا گره که هیل سری مالا صانعیاله البنگری دا اشتی دهاله که دوله که تید الویر دا مجموعه که خانی آور کری وش جاده رئیسی جاده که قریه بود چکری کهرب ترتیبات همی حتی چتا ویره حتی چتا جه مغزنه طبعا هیچ ترمبلک بونی نوی ببشید سایطره داناینا کس تشید خونه زیکی ویره بکد او پیجی کس همی حرسن همی نقطت حرسیه الویره او پاره فشارتیه لجا جحیلت بارزان خلکی بارزان ازان هوا گلک عذاباتی دسته وادا اوان هفت عشیرت دورا بارزان صلاف و رزم به هوا خو حاضر کرد هر وقتی که روش هاد هر نه گند آستل بن مالا صانع خاردا او هنده خانی الویری او پیشمگ الویری همی زانن او همی پاره هوایا مسعودی کرد خوی دزید که دتویره با ویجا حکا تشتک چه بو حلال هوا بیت و یکی شیرده که هوای حلال هرم بخوبن از اینو که با ویدیو لیدم دایی ویدیوش بینین پشتی برنامه دی ویدیو بتنجی بالا وکین طبعا او ویدیو دیارد بیت سره گریا مالا صانعیه دی چید خاره دولکه جادکا قریا شکری تایبات بوه کهربا 24 ساعتی های او پینجی پیشمرگه الویره کس زانش کینه نابی تکیلا کسب کن حرست پارت وی ملتینه او پارت مسعود بارزانی کرد خو دزین خلک ما برسی یه به معاش یه به خدمت گذاری یه به هر تشتا گنجت ما چخول بحرات دن یه هر تشتا کت کن
مسعود كوريت خوشي بارات زنون بن عردت كان ويتبنى أوروبا ويتبنى دبي ويتبنى دنيا آخرى بلابت كان كاك راجدا اوه فيديو لده دو سه جارة که لبده و دویجما هوایت برس سپاسی هوات کم که هوا پشتگیری همه کری بابت ما شیر کری هم بوینه بینرد برنامه ما ده جارة که دیگه نفع دو و الویره دوباره ده بجمه هوا برخودان تیکوشان سرکفتن